Kendo koth maduong' moseyudo kachwe tong' ma kaunti ma Turkana okelo masira mar pio ula e skunde kod mier maromo 40 e gweng' ma Lopiding, Lokichogio e kaunti ma Turkana. Ji malo 100 odong' kaonge kar jot bang' koth chwego ula kuom seche 5. Ulano bende oketho gige puonjruok mag jopuonjre e sikund primar ma St. Matthew Mogilo. Riwruok mar Red Cross kod riwruoge mamoko mag kony mapoya koro idwa ni mondo donjre e wachno eka ji mabende okwa mondo dari e gwengego mamalo kadhi e gwenge mamalo mondo mi oduoko ula piny. Ilianza kitu kama saa 6 usiku kunyesha mpaka saa 2. Hiyo ni mimi nimeharibu hata block. Nimeharibu kabisa. Hata shamba, hata nini, karibu hata ng'ombe. Mafuriko imesababisha hasara mingi, chakula, mbuzi, makuku. Wale walikuwa na biashara yao kidogo ndogo ambao walikuwa na nia yake. Paka saa hii ndio hii inatambaa, ndio iko chini. Sasa hiyo kitu, hiyo mvua ametuharibia mali mingi sana. Kwa sababu mvua ilikuja rapidly, hatukujua kwamba mvua hata itanyesha. Naomba hivi kama watu wa national government ama county government wakuja renovation hiyo ni kwa sababu inaumiza watu.